ทุพนบงสอมละทุมอบานในจัลกิตายตีบินสหิมอันนี้นับปาจุนจางตุดอลฮีอินิเชวลิมดิวฮีอามาสาจุนสหิมมาสปาตุยาโกนาหงดอปาจุยเซตาวินอันติคริสอฮีดัน Roman Catholic religious political power joy pa juting tala pepesi bo min nasata pathina do dan thu system ahidan pa juki chen ta ni sei ta win tunya hi ama to akhang khatna ong din khom piding le ong ki vop khom piding le na ahin to khom piding sahim thanei ta khat leisi na ko na hung do ding kitipen second beast sahim ani na pa tu dol pai tu nai ni sei di in hi chi sahim hi koi madang hung hilovin aki khut jop piding USA United States of America hung hiding a hi ti juki chen ta Bible hin asaidan in ko mugut di wa hi hi chi tupun bung som la thumna sahim ani na pa USA say na ahidan chu Bible prophecy kan hil chit na video masajang ta in nani ngai wa hi le ne su kai de wai ta in tu ni advela hi chu kain sei kit dinga in angai khanai lo ho zo sin jong tu ni ingai zo ting ta le ka sei masat na pa ko in ngai kit theu hi ipizia tu na hi che velai sei gut kin ham pastor pago lin in tu pun bung som la thum gin chat tu do le ngai dan tu do la hidi ba hi lo di ba khat na tia mi pi asu lim gut ha asu confuse gut ha ki hetalo hi che ka la chu tu nia hi Bible hit yin a sei mo mo ti ki chen ta Bible a kona sei chin dinga ka hin koi do go da ye chun lung len tan pathin thu nga hi tiwin pathin thu di ta pa he thei dinga pathinin zalen na le thanei na lungthim ei pi oi hi chu mang chai tiwin Bible in psm ti pa chu vesu ke dinga pa kai mina ibon chawai ki tip no me hi we ku ki te hi mi ham sita le wang sita hi win politics sa ikinep piu lam kai chi na gil ta ta nei hon jong mi pi hi chu na ding mun hello khoma lungbui le gen thi ai tha jong ai ta in wanui pompi nui sat le ki da oma ku ki ti yong le za chat khop liu hil ding ai twai mi pi ho ai hlawai tan hi chi ta banga wang sit na che kit khat chu sa hu tu dola mit thing ho ta banga igel liu chon sit na jong nei lo hil khop ninga igelu holam kai ho jin jong pathian thu hi ai ding dol ta ni hil kit ta po mi pi gin chat tu dol le hidi ba hi lo di ba ti ngan ta nga ei pui naw ngane ei bol kit ta bin ya chu ami pi ho jong hin Bible thu ta ho hi ta san thilo Bible thu ki ti hi koi man he chen zo poi Bible thu ki ti hi koi ma chan ail chen thei pon ya chu ipin ta pol a pha ei jing Bible ha khu li bin nongol che che di ti ta banga na hi lunggel ki nei Bible thu sei khat ki chen sana jang ke ding khat ai sei ting ta jong le ka pastor hi tin hil powe ke o bung ta san da nei po hi chu nang ho chi pe boy ti dan khat ngai tu na vop do liu ding ai ei lep ngol ga moi tan wang sit ta hi oi politics a iman tha naw hi anep te in hagau ta san tu do la yung man tha na diwi na sawal ding ai ka so pe te ho ya chu Bible thu ki ti hi tun sot hin le tun sot thina ikilhan na ding mon I destiny na cho hi in tu nya hi chai deilan na sim hi la hi le tun sot na yam sit na diwa hi chum lo na dinga tu nya pathinin athugu ai hi lo hi athugu ki phun na thu phun le khabu ti ya chu chi ka thu phun na hi in ke man ka wan til ka hin sola ka su zon ka ji do sa thil hong su wa ding ho chu ka het sa hi aje chu phat anei ta ji ati hi chilagau tu sei do sima za a chu asunga thu ki sun honit chu anun no ma hi ati in minun nom pa hi no mu hi lo ham thu phun le khabu hi het lo wa hi le inun nom thai lo diu hi ya chu pathinin ginja tu dol mai ma sei po in prophecy doi khat anei chu na khat ne ai hi lo hi chu gamtin ko gut le ya ginja tu dol hi ai lo le hi mai the hi tio a ki le pha ta lo hi in hi tabang ta ginja tu dol le ngai dan mai ma ei pui holam kai ho hi tu ni hin mi pi ho in a reverend hi na je a degree nei na je ai pi khat le mi het the hi na khat je in mo gin po hi ti mi chi win sin na langan nei hi oi hi chi je chun Bible kil sa ta hi ti we ti chu ka sei do no me chong le pastor pa go lin ko mang ka tip na nom chu thu phun le khabu hi ta bangai hil the po ye thu phun le khabu ki ti ho bunga ki kan ni ngai po in Bible in psm ti pa chu mi pi hil jang ke pha dei tai hi chibanga mi pi ho jang ka tip ni win zalen tan lunggel hi ti nang mata san na tradition elo le na doctrine pa chu to cha galowin Bible kil sa gui ti we ti chu tunya ave bela ka tip na nom ni we akoi ko yo si in lungthing ta ngai ti win thu phalo comment phalo mi nui si ta ke ho no ho
na ta san lo chu na ta san lo hi jing ai la nui si ta keu na le mi mu si ta keu na comment ho wang tolerate ke bol lo ding ai in nan bol wa le na channel lo hi cha ko na block ke bol chat di ye chun zan nei ta dinga respectful manner dinga pa kai mai bon cha ka tip naw a ve vela ka hin bol ke nei e tu in phat smong lo hilin tu pun mung som na thum na lut thai tiwin sahim ani na pa hi United States of America hi dan pai ki chin ta inivet kit di ngai dan hi lo gel dan hi lo lung su tu hi lo Bible a sei pa chu ivet di hi chu in sahim chum khat ma le si na ko na hung do kamu nei ama chu kel ngui no wa tabang akin ye hi in chu le dragon tabang in thu sei ti chu le si na ko na hung kon do alim chu kel ngui tabang a hi in kin ye nei jin aban ta le na ain to ding chu dragon tabang ngi ding he ti na chu kel ngui ti ting ta le Christian hin khu Jesu nung zui hovet sa nai chu ting ta le dragon ki ti chu migilo pa melma pa diabol vet sa na hong kini ya chu chi sahim hi ivet ti ngai le ong ki phu do ding dan hi Christian country hi wanga chu a chei na ama hong chan ding dan chu dragon tabang banga nain to ding he ti na hi ke ta chu ya chu hi chi lengam hi a future hoi lo hi a bulpet chu hoi in a future hoi lo hi ya chu Bible ki chin ta hi lu chi piam ko yong le a khon ni lum kia ta san tu dat pa bong chu ti ya chu itabanga point na hin pat ham cho thu pi po in itabanga last point na chai ham ki ti thu pi ai I Christian hin ko yong pin tha naw cho hoi le jong le a chei na pen chu tu nya hi isu dat lo wa isu hoi lo wa le ka so pi ti ho hi chi laya sahim ki sei pa ta bang hi di we ya chu tu na I Christian hin ko hi itabanga ki chip goal si nga mun chu iron di we na pathin finish line pa chu he tu nya dei chu ye chu hai te ke chan hlei ki te na goal si ahin tan lo hi le chol lo hi rin pa kai lam ve hi tin kal song jing hi tu di chu pa kai mana ki tip now in ya chu ivet nai le hi chileng gam hi koi madang hungi po in United States of America hungi ding hi ti ki chin ta Bible ahin sei ding hai tu pun bung son thum changan a zan hai ki naw sahim ma sapa tu ya ko na hung do pen chu pop thani na Roman Catholic thani na pen antichrist a hi na pen chu Haizat chan ani de tiam 42 months hit chan hiding he ti cho hi chu het sabang wa 538 akona 1798 pha sung chun hi hi chu 1260 year prophetic year reigns ki ti pen papal supremacy pha chun hi ai la 1798 chun wangsi ta in pop paya sik chu an ki tan Roman Catholic thanai na chu an ki subei ta na he Roman Catholic 1798 ko ma ong thu ding le athanai na ong ki su bei ding ka la hi chi 18th century phat bi ka la vel khat na hi leisi na ko na hong do sahi chi leng ka hong ki tung do ding heta Bible a sai na ni he ya chu 18th century phat lai ta khat na leisi na ko na hong ki tung do leng kam ta ta chu ipi ni ham itia hi le United States of America hi ani ka so pe te ho sovereign country khat na hong ki tung do America ti lo hi koi madang anum lo e ata ban 1776 kuma America independent hong hitan 1787 kuma constitution phu da hong min 1788 kumin nam dat naong kinaitan abana March 1 1789 kuma constitution function hiya hitia chu 18th century phat sungala hi America sovereign state country ong hinahi ichimun la chung ki panita chu ya chu ka sopite ho 1798 kuma sahima sapa papal supremacy thanai na phat khat sot ni ma huma hi chi 18th century ka la khana lengam phat ahung ding do ding ki ben chu America hi hi mong ti chu ki chin ta phot chin he John Wesley jong hitin ne season hi ama explanatory note upon New Testament 17th edition page 794 la chung hitin ne season hi ama chu gamla ta kon hi pon ahin ong su do hi lai je hi jong le ha som li le ni kum sang le jani le som ki chaina 1798 zo lang le hung ding do ding hi ati kum za le som nga ma sang pya Christian ho zo sin hi chi ani season ngai ta in tu tha bia sun ne we ahin sei do hi pon he kay say masang pia pathin to say Bible he prophecy student tam tan yo ani say su kay ta na he ai le Bible in USA le sina ko na hung ding do nang ati hi pi say na ham itai le kan say jing sa bunga tui akiti ting le mi pi say na in Europe gam mihem tam la ko na leng hung ding do chu kinyaw pa papacy Roman Catholic chon hi iti tawin hi chabanga chu le sina ko na sahim lengam khat hung ding do ding ati pen chu non civilization mim lo namun say na ni Christopher Columbus holoin America gam ani mu do na wa chu iwet nai le koi ma chat chen na ni lo hi chi gam be new world kiti history ya chuna
ya chu lei sit tha be da na ni ki he chu in adi da Christopher Columbus jong prophecy student khat ni ya chu new world ki hi chen ta ma hin feeling ani ne ya an he na navigate ani bola hi tia chu India gam ani zut good like ki sa pa chu America gam mudo da pathina ni koi yong la mu ma chu America ki phut do pe po in pha sot ta zo 18th century langai sovereign country a hung ki phut do pan ni hi ai la tu hon iti kini ane hi pisai na ham ama government system republican le protestantism ki phut do cho sai na hi republican ki ti no king lengum lo sai na in protestantism ki ti jo pop thanei na umloa zalen ta amin sa ko dei dei ki ho theina protestantism sai na he ki ti ipija protestantism ki ti ham ipija republican ki ti ham ai chu first BC ti sahima sapa chun Europe continent sunga Christian sa ku zo si ani su gan theya chu tiang ta la ama sa ku zop lo zo si chu ani tha thu thu 50 million var su gan theya na sata tribulation num lai ta chu mi ho hi ki the do ding le zam do ding agu agala ni zam wa ko nga ni ki tol do Europe ga mani da han da wa hi le hi chi America ga ma hi ani bu sa wa hi chi mi ho loi chang si chu pilgrim father ni ki tiwa Christian country kiel ngui tabang hiding ati pencho Christian country lau pi ta le lin pencho America mo na ni kitung doi ya jo vanui le sina Christian do si agan theiting le akinep naw cho America bo hi alung don ting le akingai naw cho America bo hi lung khama hlut naw jong America bo hi buina nei ting le asulam ding bo akinep pi jong America bo hi vanui le si pong pin Christian zat ain bol theina le het thia ai nei na sun jong America je angi jing ai izan in India gama gan thei thu iti hoi la gan thei tu iti ipidin mun tu jang lan achai na thu tan chu America hi tho tho hi chen ya chu thanei na nei ipisia India gama jong Christian mu da na sang le jong le hi ti ai open ta dan le mu ho ki sim thei lo ham ai chu supreme power joy chu ting ta le vanui le sit veto power joy vanui le sit economic Indian economic control phajau chan ya thanei na joy chu America hi tho tho ai chu pathin in hit ding ai ni gun sai chu Christian country lin bending ani gun in vanui le sit ve swiding le ve colding le super power khat choi thei ding as thanei ta pathin ani tun sai ya chu ko sopite ho America gam hi a hian hading asul hading in Russia ding gun lang China ding gun lang gamaza chumin chemical weapon ai lo le defense system military power langa chole han lang ai lo le economic ai lo le market lampang ajang business lampang ajang su la ding guzing han lang jong la sopite ho America chu kai man su la di lo ding to a China wa khan to dan ho ai lo le gamza chum chuma khan to dan he veto even nai le America sa jong gutui do na khanga mo khan jing bang ai in a hat di wala sot pe hat di ta chu ai wang ko sopite ho America ki ti pathin piling ta ding le lunglen ta dinga mizo sin independent amu masang sang pe pathin sot ta kumjani za thum masang pe sovereign state na ni tu nei ta in khan to nai tiung lam ha ko nam ki pan chi nai ki tiung lam ha ko nam ki pan gospel valo pi ta ki pat nai tiung lam ha ko nam ki pan hit ti ding ai pathin ni tun sagam cho hi in hi chigam hi mu dain lang the en lang ep bor gu jong la chun le si na last role play dinga pathina koi in koi mana su la thei lo ding ai hi chu he America din ding dan cho chong le article 6 section 4 constitution ang hi tin ki sayin mizo sin e ma dei cha ipi ho jong le kivet dan am lo hi la kyau thei su ke ding thu tan vai home congress on sa khu to ki kala dan asim lo dio ya chu ivet nai le America gam ki phul otila chu protestantism pop lo ding ti ki se banga chu na ata ba America gam pha so ta Catholic church Catholic thanai na num lo ai chu Catholic a ko na anizam mi ho pilgrim father ho lut na ni to next generation a generation ho in secular jab min lunggel hin nei ta jong leo akibul phu dan chu kel ngui no limani in na sata Catholic do dal nan hi ain la Bible in hitabang Christian country lin ta pen chu ipitia dragon tama phun sei de ti chuna ker ngui no tabang ai in kin ni nei jin chiding tala a chaina ahum chaning na dragon tabang thun sei ti cho Christian country lin pen zalen na lin pen mizo sing kinep na le kingai na anei pen chong le persecution zo siong amazia ung or theina hitabang ta thanai pa cho Bible in ahum chaning hi dragon tabang hu ding secular jab ding anti nai cho ai le tunya hi USA iti peno hi chi sahim chun itabanga
secular ta dragon tama na hin to ham hi chu point by point na thu pun bung som la thum nan ase pen ivet diwe akhat na thagum ma mi hin no ding itama thagum ma mi hin no ding thu pun bung som la thum chang som la ni ama chun sahim ma sapa thane na zo si chu ama ang sun amang chan chule wanui le sit la sunga cheng zo si thila ki sat gi le do ki sahim ma sa chu aho sa tai ama hong thane ding dan le ama role him play ding dan hi a bunch kya sahim ma sapa choi sang na ding le alal to na do pi na ding a role him play ding hi chu bible na sei cho ele chi sahim ma sapa chu koi ta bang ha holding dei pa hi cho worship dei pa hi cho ya chu chi worship dei pa chu ama hin thane na ain pe ain to sat ding banui pumpi hi ama religious political power nu ya chu ain khumlu na ain thu zo ding ai ya chu America hin force ana ain to ding chu alo thei loi ti ki chin ta ki muai anin a USA in dragon ba na ain to ding chu banui pumpi sahima sa chu au sa de ti chu la ya isim sa bang ma chu tila ki sat ki le do ki sahima sa chu au sa ta na he ti chu ya chu ivet ding ai le sim tila how dei pa chu Lucifer la in ama chu Satan hong hi tai hi chi banga chu pakai Yesu Krista to pan mun ki chu van si pe te zalam kai pa de pa Prince of Peace cham na leng cha pa de pa pandal thuta tul to chut be pa chun hawa dei pathin ki hi sa nom he mi zo si amanu ya akoi dinga dei ipija hit bang lunggel chu mam tiale aye chu thupun bung son thum chang thum nan ki chen ta seitan dragon in thanei na pi heti van gam a hin cho bui na je jong pathi ki sa nom le hawa dei je cho na hi che bonga chu ama lal to na PPC ti Roman Catholic chuding ta le ami man cha pa pop ki ti ting le mi mala koi ma Francis holoi ai za chum chum ho Benedict holoi ki sei nai poi a ki sei nom pen a pop chu ki sei nai hi chi pa chu manga ama hin wanui pumpi ki ho sa na ding wanui pumpi pathin a ki sa na so bulik sa na ding ai system asima doctrine a phulu na mim lung thim sunga hi lungbui na nei lo hila hi chi holding a lomi hi chi zui ding a lomi ti het thele ding a hi chi Catholic system hi aman cha dan pa chu ki chen ta so bulik na amane setanin dragon adei dei pen chu mi pi hin no ding le mi pi zo si hin kai hui ki ding ai banuya thanei pen super power choi pa America chu aman cha ki ni chu hitabang thugu lo pi ta ho hi het dio pai mo be se ya chu Jesus Christa in asu zon hi nga chu ka thu phun do ke man thilung su wa ding ho chu ka het sa hi hi chil gao to sei do sima za a chu athu gi sun nit ho chu anun no ma hi ani ti chole Jesus Christian gospel John bung som le li chang som ni la ko na jong ni sei dim dim ong gui hun ting le na ta san theina diwa a gui hun ma sa ka sei pi ni hi ve ti mi tam tan Jesus Christian ni choi pi ni sei na am ti het lo aye chu athu phun do last revelation na hi thilung long ning thugu tam ta se ma hi cho yo si cho ong gui hun ting le na lung don lo diwa ka sei pi dim dim he ta Jesus ni sei ya chu ka so pi ti hoi ta ke cha pathin thugu hi ta san thei ding le he chen thei ding a ilung ko yu han jing ngai ai chu phat anai tai leisi ni bui ma jing ai ta in hi chi thu pun bung som na thum na religious political power choinu le military force thanei pen le super power choi pen pan na ahin to ding dan ki chen ta ai ko moi tan imi chang ta wa toy gui lung che tai to jong wanui le si pumpi economic crisis lin ta me Iran Israel war ji ai hi chia vai hom che America hi ki tho hi wanui pumpi gas in buhen lang thawin buhen lang thil tam ta buhen America gamin 84 years wal hin na ding tha nei na hi chia chu ivat nai le wanui market chu business zo si economic zo si ama khon am tho hi hi ta bang choi ye chun tu ni hin pai ta ke chan pathin thu an ki bul phui tim pathin tu sei ta san tai ti dis ka sei do no ma hi athum na USN dragon to banga na ain to kin ning chu sahim lima sim ning ati tu pun bung som la thum chang som la li ama chun le si chunga cheng ho za chemza ma ki sat lim sahim chu alim khat simun Babylon khanglaya Nebuchadnezzar milim lin ta asima hi che holding a chu mi pio se ni thununa dan le mon simi hi se banga chu America in aki khut zok pi no hi chi Roman Catholic Church chu ata san le adoptin le atwil dungzui le aman sei dungja Christian sa ko le wanui religion chi ding a hi ta ain puina dungzui a chu mi ho chu hi chi thumya chu ainun sa ding hi chi religious political power amma thane na nu ya chu
mi ho ai nun sa ding ai no sa ding ai hin jui sa ding hi chu ho zo si chu alima hin sim ding dan pa chu hi chu ki chen ta pathin tun ai hil nau chu he hi chu Bible in USA future prediction na bol dan chu hin event na le ka so pi ti ho kel ngui Christian country lin ta ki sim pen chu dragon tabana ain to na hi ti chung ai chu antichrist to chun na ain to khom na chi chung hi ai chu thupun mu som la thum na sahi ma sa chu antichrist papacy chunga na ato dan pa ki chen ta ini sai ta na alina dragon tabana ain to ken ding chu thina chan got na thupi ain bol ring ati chu chang som na nga na ji simai le aho lo zo si ki tha theina dinga ama chu sahim lim sunga chu hin na ho khum ding hi chan ya chu thunei na ki pia hi hi china va sa ju phem ti tinga le sahim ma sapa tu ya ko na hung do pa i tiu chu i vet na hi le worship day hi in ting ta le ama religious politics nu ya vanu le si pompi chunga vai hom ding dei no hi ya chu ama lim ong ki sima ama ho na dinga thupi ong ma mi zo si ong nun ting ta le anung lo ho chunga chu paper supremacy phat la ya dark ages a mi na tha ta banga chu thanum na lungchang hin bop ding ha in hi cha dinga vanu le si na military le defense system a dinga hat pen chu ting ta le police la dinga jong athanei pen judicial law dinga jong athanei pen America chu thupi ting ta le America ama to son jing nu ama choi sang jing nu chun ama sei sei cho bowling ti dai ong ki pun khom na Catholic sa ku khel khare lo pichu ecumenism movement ki to sa ku khat ong ki pun khom na ding ti ho a pha phala ma ki pun khom na ding na hum ni chu lei si ni hi chu no ya lo ho chu vanun lei sit thet le mit ti a hum ding ya chu athunei pen ho loi awai hom pen ho loi chu su mang ding le tha do jing dinga lungger jong ain wap diwe hi so chong gui lung ding ya chu Jesus Christian ki chen ta sei hi chin khu ting le chun mi hon no ho chu thutan vai ho wang sunga na hin kai win tin ati jinga na hin sugen thei win tin na hin bol game win tin tha jong na hin tha na lai di he tin lai cho na hi che pha no chong lung di cho ya chu venal antichrist power roman papacy to get America church and state thani na exercise and ball han ji ki chen ta ki mu do jing choi role lin ta him play na ding hi vet nai le worship chung chang hola bi chung chang an in sa hu tu dol le hola bi chung chang tu dola buin om pen cho politics jong ai na effect din ti nai cho ya chu vet nai le le sit chunga iki sa la nau ding athu pi pe ni sa hu tu dol hung hi jing mi hem zo si iti sanuwa sa hu kiti hola bi kiti worship kiti to in pin tha hi oi ta san ka nei poi ho ka nei poi pathin ka nei poi ti ro sing no they have something belief system hi cho reason chung chang tu do lai nam le nam thwa buina ne zo si elo le phung le chang ka buina ne zo si elo le sum le pai thwa buina ne zo si hi chi buin ho zo si hin thil kha adoi hi cho hung chi ding a chei na pe na hi chi buina hung ki pat na mun sa ku tu dol chung hi di ele sa ku tu dola thu phun le khabun alien pe na sai te ni sahi masa vanui le si pumpi ho sa tai ama cha lim simun ti hi chimun chu hung hung ni cho ya chu hi chimun na thanei pen defense system economic power judicial law da police adanga thanei pen America le sa ku tu dola thanei pen hi chi vanui le si do si hobung nu roman catholic ama ten ki khut jok na pa hi sa ku tu dol ngana ki pun khom na ngi dan pa chu ki chin ta hi chi thu pun som la thum nan e hil naw hi ai le hi chia ho le bi chung changa dan khau ta buina hungum ding pen chu pi ham mio sini pi hin bol denga sei ham tu pun bung som thum chang som na chi vet nai le hi chi ama chun alin an neo ahu awai chamlen le su hi chang lo si cho a khot jit lam wahim a chalowa hi ma mel chi na ban nei sai tai ati hi chi mel chi na le khut le chal chung chang thu rang hi phate ke chan ka sei su ke tan tu ka video ma sa jo sia hi ka sei lo na am ta point ka sei su ke jeng ai tan anga yo sin he su ke di in yo le video tha hi to lo na chu video tha ang to sei kit ji ji nga in e cho hi tai ngai ben lang agom theilam pe na he be lam pe na kan sei jing di ni khat ting le hi chi sa hu tu dola sahim ma sa le sahim ani na pa alliance kiti church and state kitu ko ma vanu le si pompi ho khat le sa khat le ki pun khom na khan ang ki pun khoma na hi chi phat ting ta le chun vanui le si pompi yo si sa ku tu dola dan khana om na ding chu hungom ding ai ecumenism movement through apa nai til tam ta hung su do dingum theina lai chu ecumenism movement kyu jong hilo sa ku tu dola ki pun khom na ding le mi yo sinung khana am khom ding za chum chum to ai ho ai mi la jong hi iwat nai le ho bung yo si khana am khom ding i ho bung min cha chum chi yong le
pathin piti khat au khom ne ti ho tabang press release jong tam ta ta inibol so keu ta cho hi cho tabang a chu banui le si pom pi ki pun khom ding min agon jing ai wang chu tabang press release order show me jai banui le si pom pi ki mo pun khom thei lo hi chi ki pun khom ding a chu le si ai crisis khat alun nga hi cho economic crisis climate crisis ai lo le za chuma sumla pai buina za chum ne le cha dola kile dang cha dola za chum mi him no se ki pun khom lo thei ta po ve ta ki pun khom ding khat hung poi mo di cho hi chi tiang ta le chun ka so pi ti ho dan khau ta chungum di hi chi dan ho chu pathian dan thu to ki kal hung chat chat di mi him te ki pun khom na hen lang kilung khat na ding hen lang hi jong le mi him te unity bol pen chu pathian thu to hung ki tu jing thelo de vet sana babel in song sa na dinga chu vanui le si pom pe ni ki tu tu he ai lai chu pathin in kilung tu na la lo he hi chi ki tu ki pum khat na pen chu pathin in asu che zo he his the ma zo vanui le si pum piong he pathin thu do na ki pum khom na pha chung thung dinga in ai la pathin ni chu su ke na hin to ki di hi ti ho zo si ki pum khom na ding hi ti ho zo si lung khat na hung khom ding le vanui le sit buina za chum climate crisis ki ti ho ai lo ai le economic crisis ki ti ho te kalbon na ding le sim phat na ding le ki tha ki mat no su dam na ding mi yau sin lung yer khat khom na ding hi ta bang dana hin sim du hi chi dana hin sim pen ni chi imadang hu lo ding sunday ni khwa ki pun khom na pen hu ding ai ju sunday ni khui mi zau si ki lung khat na thei pen ai christian hen lang non christian hi buddhist sen lang thing ku sung ku ho mi jong le mi zo si ki pun khom theina pen le lung khan am khom na thei pen chu sunday holiday aman hi hung hi de hi chi buina zo si su thap na dinga te kal hung hi de hi chu pathin nan thu to ki kal chat ten commandment number 4 ko chor nga ni thing ta nan tingyal do jing ati pen hi chi pathin nan thu to chun hung ki kal chat dinga hi chi pathin nan thu gyal phalwa mi zo si chun mi hem dan tu sim sunday ni khunit na pa jo an ki han di hi chi tiang ta le chun pathian dan thuanom de ha miem dan tu simanom de ham hi chi te ni jo setala om ngai ta chu dei han na choose nain ke bol ta chu tu nya nangin sunday pen chu miem dan simitan hi cha chu kom lo wa hil abui tai na tia thulu na hin sim ting ta le hi chi mial chi na pen chu na chal pa nga na nei ta in aban ta le na ki chola na na to lo ting ta na khut a mel chi nan nei ta na hi alang khat na ke wang mi hem dan pha kom lo ding pathin dan thu ba kom ding a hi ti ho zo si chun pathin chong ani thing chu thing ta ai nit wa pakai dan thu banga chu dingo hi choloi si chu pathinin achal le akhut na mel chi ki dingai ta na hi ai chu ko so pi te ho pathin mel chi na ki ti chu chol nga ani thing hi ti bible ki chen ta sei Ezekiel bung som ni chang som ni hi chakal wal chun ke ma hi amo sa thing pa pakai ka hi ti a het thina ding wa ke le amo ka amel chi ni ka chor nga ani ka pi hi Ezekiel bung som ni chang som ni ke chor nga ani kho yong su thing bin chu ta hi cho chu no la ke ka amel chi khana pang theya pakai na pathin ka hi non he do thei ding wa hi chor nga ani pathin mel chi na hi ya chu pathin dan thua uma pathin chor nga ani thing ni ho chu pathin in achal le khona mel chi tan ama wang sahi mel chi na sunday ni khu nit te te dinga thulu in ki sima decision making hin nei ho zo si chu pathin in amhong chu a khut le chala mel chi ki nei ta nei khut le chala mel chi na ki ti hi physical mark banga visibility nei ei po in that sana dinga sim ti la ken long cha naw pa tha pe na chu pathin in na chal pa nga mel chi na ki koi tai ti ai wa hi chi ke na mel chi nom pen chu koi ma chamu the hi di lo a sei nom pen chu pathinin alung thima thulu asima pathin anungat na pathin do na ko man na pa chu pathinin he jing na ane tai ti nai hi chabanga chu tu ni nu nga jong hi e ho zo sin no pathin dan thwai din diwa miem dan thwai din diwa ham ti pen chu thulu isim ting ta lo pathin i chal i khut wa abon cha mel chi ta nai pathin ama mi te lo sia he ti bible na ya chu tu nya na lung thima thulu na sim lo si pathin he su ke ya chu chor nga ani chu pa kai chor nga ani pathin dan tu pi hi ya ni lo si pathinin amial chi hi ta na chal le khona ni chabanga chu sahimin mihim dan thu pi atun do sunday ni khu ni a thulu sim lo siang chu a chal le khona pathin mel chi su ke tai ya chu ko so pi te ho bible in pathin mel chi na e hil bang wa chu sahim mel chi na yong chu
hi chini khoto ki lo khat mama chu sahim chon abol hi ti ki chen ta emu sawi besana catechism mai pin khu chu chornga ni ham Saturday ni chornga ni hetin ipija Saturday ni khela chornga ni lowa Sunday zo kinit ham aye chu Saturday ni ku nit lowa Sunday ni ku kinit na je lim pen chu Roman Catholic obungin Saturday ni ku thieng ta chu Sunday ni ku ain khel do je hi ati hi chule the fate of our father page 89 angchun ki chen tan Saint Cardinal Gibbonsin ki chen ta Catholic document na si na chun Catholic hobungin choru ni khu khela Sunday zo nit dinga ain khel do naw hi sa ku yo si chunga thune hi naw mial chi na ati ya chu Sunday ni khu ki ti hi he chi the first beast it you tui sahim tuya ko na hong kun do hi chi sahim pa mial chi ne chu a hi ti chu ki chen ta pathin thun ai het saw hi e ki chi chana na ya chu tu ne pathin dan thwa na din ding ham ai lo le mi him dan thu zo na ki lan ding ham hi chu chu thu phun le khabun ai hil nom pe no hi Jesu Christan na lan ding ham ai lo le Antichrist na ki lan ding ham ba nga question ki Jesu na ki lan ding ham Antichrist na ki lan ding ham sahim mial chi na ki lan ding pathi mial chi na ki lan ding ta hong ki si di lo pichu sik yong chung chom le di lo pichu nalung thima ama thua na ki bul phu ham na ki bul phu lo ham nalung thima pathin dan thu na ni ham mihim dan thua na him ti pa cha pathina het khane ya chu truth and force settlement decision in la na diu pai thu pun le khabon ki chen ta e hil na di chu tu nai het di hi ai le Sunday ni num lo hodinga dan khota hum ning Bible sa in ipi ham chu thu pun mung som na thum chang som sigi chu chi sahi mel chi na min chu hi lo le amin number nei lo chun cha thei ta lo zu thei ta lo ding hi tabang ta mi zo sin ki pun khom na ding ki lung khat na ding dam na ding hoi na ding vanui le sit bit na ding tia holiday pat mi him dan tu sim sa nit na ding a Sunday ni ko ho dan ho chu blue lo ai nei teng ta leo chun hi chi dan thwa lo pathin dan thu din pi ni sagi ni chornga ni ha chu vanui pum pi the na hum di we mi yo si ho na hum di we tu na jong kin jong Jesu Christa nung zui tang katia pakai thu pi bang ni tang katia chu teng ta la pathin thu na sei bang a chornga ni khut ni tang ta thulu kain sima Sunday ni ki ti chu sahi mel chi na sahi min ama mi mel chi na in chornga ni thieng ta ni sigi ni ki chu pathin ama mi te amel chi na ti ki chen ta kain het chi na thulu kain sima new bu rang khwa ko na chornga ni nit ninga thulu kain sim nya chu ka khumi te in ho sa ko na aidin sa wa tu nya hi thulu na ki sim ding a hi nang ma in chornga ni nanit nom pa chu nan jom ding ham e la khusung ki vai hop na dol le ho bung chi pi na dola hi chu hi nom ding ham kil hanin nang ma chi pen chu na zu te te le na thina na man na le ipiong le na ki ve loading na ki vui loading a hi to chang ya thulu ai ni sim sa we Sabat le Sunday thu chu vanui le si pum pi tu le to adinga aning ain athu thang ta jong le global crisis sinai lo we ai wanga chu hausa upo hon ka chunga hi chana chu thu tan thei ta ni vanui le si pum pia thanei pen le vai hom chung nung pen pa America le sa khu tu dola alin pen Roman Catholic in vanui pum pi dam na ding le vanui le si pum pi ke pum khat na ding le hoi na dinga Sunday ni khu miu sin init diu heta dan ahin simwa hi chi amodan sim sanuya hongom lo ho zo si do na ding le mu da na dinga achung thu ahin tan na diu order ding ho le force in za diu chu itia gim nei ta dem na gelwam so pi te ho ila wa koi ma het pha lo ho san neu cha cha hon ban ichung wa thu gim nei ta ta tan ti ai le vanui le si super power choi pan thuan tan ding ama dan sim sanuya num lo chunga thuin tan na got na le hunam an za ding ho so gelin an na hong na sadi izong le mi him dan kho sa na ze le hu bit ding ngai to na zia pathian dan thwa ki ta ta ding ho le chon ho chunga su si ho le git lo eng sit bol ho zo si chungai pathian in thutan na gim nei ta hinun khum ding a hi in hi tabang ni khu chu sot lo ding a hi tan thu han hi tivin pathian thua ki ta tan pang hi tiwe ti pa kai mina ka tim nom nei we nom le da le jong chun hi chi ten ya hi khat pen pen na hi jing ni chu pathian fa neutral koi mam thei lo Sunday yong thu pi poi Saturday yong thu pi poi tia imo sei la phut phu no thu pi lo ki chai lo ding truth and force hoi chine ki han ding ham ti chu hi big decision chu hi jing ai tu nya Jesu Christan na ngai lut nai ka sopi te mo si hi po na hi ipizia Calvary cross ati sanman tam ta hin swa nang le kei ngai lut na le lungsit na wanga 80 khela hong ti ham Bible in John sit man chu thi na hi ati
ai la chon sit chui pi ham dan pal ke chu chon sit heti mizo si hi pathian dan pal ke a chon sia thiding hi so ke ta win i thi diwa dei lo ze le hu hing chan te ne diu dei ze le ama thupi banga yum diu pathina dei ze atunya hi nang le ke dinga zalen na hu hing na chu hung pi tunya kristan nang le ke dinga hu hing na lo pi ta to a ka cha nei ngi lo le ka thu bang ati nunga tunya i ti dana pha chom khat nup san ding le nup san ding mai mai le mihim te to chom khat ki tu mai mai na ding zia mihim dan thu zo ikil han ba pathin dan thu zo i do diwa haudi ta ki ti hi jesu kristan nung zu ya sai ngei na i boy ka sopit yo haudi ta ki ti hi ei ma ngei dan dana ho na hi boy kenin ama ngei dan dana mai chama sim ngen pathina san pi po ni ai la pathina sei bang ta mai cham sim pa ebel cho ho vi nei hi chi ken le ebel cho vanui le si pumpia sa khu group ni hum ding vet sanan hi pe in tunia ken lampi ho ho cho thi a hi ya bible ki chen ta sei pathinin sei ngei na a ama ho ya dei haudi ta ki ti hi sei thim wang le la sa thim wang ei poi music tum thim wang ei poi smart ta huin ke wang ei poi hoi lin ta sa wang ei poi missionary tam ta chop na sum sen wang ei poi haudi ta ki ti hi obedience he ka sopit yo sei ngei na chu haudi ta ki di chu tunya haudi ta holding in pathi ai kovin ka cha ka thu ngain ka thu bi ni nei ngei lut a hi le ati tunya hi pathi ni ngei lut ta be hunam ka sopit yo pathin ngei lut ta tai ngei lut ting wai le pa kai za thua se banga chu yum diwa he hi chung ngei lut di ta ki ti pathin ngei lut na di ta ne ya haudi ta ne yo sin tunya pa kai jin ka chorng ani thinga hi hi chu kamite kamel chi na ati pen chu tunia hi chu o chu iza so ke di wai ai la pathin ngai lut na hlema ngai lua ho jong ho hlema ho zo si chu mi him sim sa san nei ni kho cha ki han jing ding he tunia pathin in dishan lin ta sim ni ngai ko he tu ni hi kot kyon na lin ta hi na lai jin pathin in thulu sim the na dam nai pi na lai thulu di ta jang ke ta sim the ding pathin lung thim ba ho pi nai chan taw han